Marko Janjušević-Janjuš prošle noći dobio je najveći broj SMS-ova tokom duela, a mnogi od takmičara su otvoreno pokazali da su ljubomorni na podršku naroda koju on ima iza sebe. Janjušević je bio šokiran zbog ljubomornih ispada njegovih cimera, pa je počeo da peni u razgovoru sa Markom Đedovićem. Imao bih sigurno 17%, nema to veze da li si sa Aneli, nego to što ljudi pričaju, laži o meni i izmišljaju. Moja bivša ponavlja da sam dogovorio igru sa bivšom ženom. Moj bivši partner vratio se ranije, ponavlja jutros reči bolesnika da sam se ja dogovorio sa bivšom ženom i ja to moram da slušam, kukao je Janjušević. Na Instagram profilu se pojavio i story koji je pokrenuo lavinu komentara. Naime, mnogi su posumnjali u Janjuša da sve vreme glumi tokom boravka na imanju u Šimanovcima. Uživam dok gledam amatersku glumu, baš smo se potresli zbog Ene. Celu noć sam slala SMS-ove, samo za tebe Jašare. Stoji na Instagram storiju jedne stranice koje se bavi raskrinkravanjem takmičara realitija Elita.